الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad,
Bismillahirrahmanirrahim.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar walillahil hamd. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Allah
علينا بذنوبنا ولا يخافك ولا يرحمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ومن شر ما آمنا واغفر بسعادة أجالنا واصلح حتى عبادنا توفنا بالسلمين وألحقنا بالصالحين واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واجعلنا منهم بالخيرات والنصر والحمد والحمد تعالى إنك أنت العز الأكرم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا قد سرينا روح عبدك محمد صدق بن عبد الرحمن وما قرأناه في هذا المكان قل هو الله أحد بقولنا لا إله إلا الله وعلى بقول جانبك وكرمك وغفرانك عن الطاعة وكاك ورجعت وبداء من النار اللهم لنا وله ولوالدينا ولمشايخنا وله حق علينا لسائر القرابة والإخوان والفضل والإحسان يا كريم يا حنان يا رحمن يا أرحم الراحمين اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله كما دخله عسره بالإيمان والفرج والبرد إنا خطاياك وتلقى القوم الأبيض من الدنس لنا خيرات عليه والخيرات عليه والخيرات من زوجه وتوحده بالعذاب وقرمته ومن عذاب اللهم إن كان محسنا فاجعله بإحسانه وبالعون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر له وارحمه واجعل الجنة مثواه وارحمه واجعل الجنة مثواه اللهم اجعلنا في يوم النار واجعلنا في يوم النار ولا تجعلنا اليوم بالحق هذا لا يولي الوحي والبشرية ولكل اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وغائبنا وشهيدنا وإلى وأنفعنا ومن الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ونغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ونكفر عنا عذاب الآخرة إن عذابها كان غراما ساء مستقرا ومقاما وهب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
dan kepada jamaah takziah yang hadir pada malam yang berbahagianya. Kamu selaku keluarga mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru kamu mengandung atas hukuman jasa kebajikan yang kamu lakukan, yang kamu menghadiahkan pahala samariah kepada ulun cik kamu. Semoga di Allah Subhanahu wa taala menerima niat baik dan kasat pahala samariah tahliliyah tersebut kepada ulun cik kamu. Semoga mempertempatkan di Allah Subhanahu wa taala ulun cik kamu pada tempat yang diridai oleh Allah, pada tempat syurga Jannatul Na'im. Kemudian kamu selaku keluarga menyangkut dengan masa-masa kehidupan almarhum, masa-masa pergaulan almarhum. Kadang-kadang almarhum tersebut salah tingkah ataupun hal-hal yang menyangkut ataupun yang dosa almarhum bersama dengan Tunku Ban Bandung yang melalui lisan ulun tuan yang kemah jadi salah ataupun dosa almarhum semasa di dunia dengan Tunku Ban Bandung yang melalui lidah ulun tuan laki mengakurai kata kepada Tunku Ban Bandung. Kemudian kadang-kadang semasa almarhum di dunia menyangkut ataupun menyangkut permasalahan hutang piutang yang kadang-kadang anak sempat melunasi watenyan ataupun hutang hutang bertanya memandung dengan almarhum. Kadang yang mantan menyangkut dengan diselesaikan dengan tuan selaku almarhum. Kemudian dirikan banyak kamu selaku keluarga pun baik kakak lagi maaf atas segala kekurangan baik dari segi tempat ataupun yang lain-lain. Baik kakak kamu lagi maklum karena keadaan yang 3 senti ataupun di luar Nabi disediakan ala kadar makanan kanduri, tak kala tabu, masin dan lain sebagainya. Ada segala kekurangan yang dikenakan masyarakat kamu lagi datang ramai-ramai. Kemudian malamnya malam 6 hingga menuju yang merupakan undangan resmi dari kamu keluarga terhadap Meminta yang dapat ulun tuan sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum